mu kuza gutegura igiteramo ni ibintu biboneka imboneka rimwe sinzi ko azimvye ntuzomubona mu biteramo vyinshi kenshi yitegura ibiteramo byiwiyo twibukanye ko aba bastare bose yagiye kuba batumira kuri kuri Hotel Club du Lac aho asanzwe yibera nawe n'umuryango we wiwe arabatumira basangira ivyo kunywa basangira kuco gufungura bafata ifoto unabona ko baje no mu modoka yabo baje mu modoka ya Hotel Club du Lac ya staff urabona ko baje muri bus mezene Coaster meze neza warabonye kuri status za Kiriku bururuka Coaster na Kiriku yavuze ko aryohewe cyane kuba abanye diwani ku ncuro ya mbere ni rya mbere bari bana ngo zari indoto zo kubona ngo na Natasha ngo agiye kuba bahurira kuri performance rero tugiye kubona hajya ahantu tureke no kubishira ku rundi rwego nikijya giteramo gushika ubu ndavye imyiteguro stage ahigeze nigiteramo namaze kuba nandika 80% ko cyamaze kuba 6 ibaze kuzana baraperi kuzana Bifest on the floor ukazana na Fabilove urabazi bajya naroriro kwamushira hajya ni muri Gen yapisa baze magara kwa kino kintu c'abaraperi kufata Bifest on the floor ukamuhuza na Fabilove urabazi kara abantu ngo bafitanye amabifu twebwe tuzi bizaba bitera kajega tumaze na rero igiteramo kigiye kwa kigo umwe ikindi kintu nuko yamaze kuba atumenyesha iki umuntu wese azinjira no guhabwa meni y'ibiryo y'imiriri hari n'ibinyobwa ni concert kugira tunanezego yayikubise ku note iyi imwe inoti ya 10000 yazanye umunezero aza kuwudushe yarenga nanamuramutsa Natasha wamfurawe uri gukora ibintu vy'ukuri byo kurundi gwego. Yes, hello abakunzi ba World Vision TV turasiye kuza kandi ni Friday no munsi wo kuryoherwa no munsi urangiza indwi turi kuri kamera za World Vision TV twamaze kubona umutumire wacu katumuye kaze tunyarusa cyane uyu munsi ko dufite ibintu bishushe dushaka kuvugana uyu munsi ndakwakiriye cyane bwana Pastor kuri kamera zacu uno munsi. Thank you Mr. Alvin ndagushimiye cyane ko nyakiriye nubwo utivuze izina ariko benshi barakumenyereye ni Alvin Design behind camera ni watuma amajwi amashusho byose bigaragara neza. Alvin thank you kunyakira. Asante sana mzee. Uyu munsi turi Friday numunsi urangiza indwi numunsi tuvuga ko abantu benshi bagiye kuruhuka ariko nabandi samedi turakora ariko benshi batangura weekend vendredi rero dushaka twinjire neza iyi vendredi panze gute ubona gute bimeze gute urakoze cyane first of all reka mbanze ndamutsa abantu ariko aradukurikirana aho bari mu mpande zine zisi hose ndaramutsa abantu bari mu gisagara ca Bujumbura sanzwe ndiko ndakorera imirimo yanje ndamutsa abantu bari mu igihugu cacu ndamutsa abantu bari Kigali Rwanda abantu bari East Africa abantu bari Europe abantu bari muri Australia Canada America hose ndabaramukije fise y'abantu banje fite umuryango munini wamaze kuba udukurikirana thank you kuri wamaze gukora sabone cyangwa subscribe mu rurimi rw'icongereza ukora like share and comment ndagushimiye cyane wewe uguma udusupportinga mu guca ku nimero zacu tubwira ati courage and congratulations ndabyishimira cyane uyu munsi rero ndumva meze neza mwe muhamaze gukora follow ku ma pages yacu ya IG cyangwa Facebook hose abantu mwakoze follow wandika World Vision TV hama tugahita tubana iyi weekend rero ndumva shushe kabisa urabona ko ndi mu bantu barangije akazi hakiri kare turi ku gicamunsi aho twinjira muri weekend kaida ngitangura vendredi saa 6 urabona ko mba nashushe turi muri circulation muri town muri centre ville ariko ndavuze ati reka mbanze nce kuri micro za World Vision TV no kuri screen zanyu ndabaramutsa cyane rero nihanganisha first of all ku bantu bitabimeze neza nanje ejo hahise sinayimeze neza ariko for now uri muri mood yes tango vendredi meze neza weekend meze neza urabona ko nyuma yaho indwi abari ndende tugwana twiruka dukora ibikorwa bitandukanye urabona ko Imana ibayagize neza ati rero vendredi ngipanze gute uyu munsi bimeze gute ku bantu biyemera ewana uyu munsi bagiye kuba bahurira kuri Van Beach wabonye igikorwa kigiye kuhabera Van Beach nabonye abasore bashika kuri bane bagiye kudukorera umunsi ni bande wotubwira si n'abasore gusa hagiye kubaho umurigen Kidumu Kibido Kibuganijo Jean Pierre Nimbona benshi tumuzi kwizina rya Kidumu uyu munsi umuboss wa Van Beach yateguye ico bitwa VVIP concert akiwacu VVIP concert akiwacu urabona ko yagiye kuba atumira
bwana Jamte Nimbona Kidumu urabona kaza ko bari kumwe na Vishu Love urabona kaza ko bari kumwe na DJ Fernando amagabane haza ko yibereye ni kirori gitunganije ku buryo uyu munsi nta kavuye se bya bindi byo kugwana se bya bindi ngo umwanya niki ijya ni full music iri live my friend apana bya bindi ngo playback no ahantu hari Kidumu ivyo dusanzwe tubizi ahantu hari Vishu mukali wa show bimeze gute ko mbona mukali wa live VIP bimeze gute ni show iza kujamwa abantu bitaho si ya show y'ibihumbi 10 no umuntu aza kuba ari simple ni show izimvye umuntu aza kuba ari abantu tutaramenya kwinjira bimeze gute dushaka kuza tutazi ngo beske barinjira bari hangaye ku muryango bimeze gute iyi uvuga kari ya show izamwe babantu bitahuye si bya bintu za kubona ushaka kuvuga gute nabantu first of all umenye ko kubona Kidumu si ibintu byo byanciyaho asanzwe aba mu gihugu ca Kenya zaja Nairobi Vishu Love kumubona n'ibindi bintu aba bose ni ikintu kiza kuba kiri close ku bintu by'ibiciro bamaze kubamanurako umuntu ari simple za kuba yinjira ku bihumbi bari banga duwatunganyije gitaramo kugira ngo ntashaka kavuyo ntashaka ko abantu baza ari benshi bimeze gute oya boss wa Van Beach turamuzi ujya yoroganije ibintu man hera kuri security hera ku kibanza ciza ivyo ntitubigarukako hera ku baririmbyi abayazanye n'abaririmbyi baba biyumviriwe ko mu bintu muri kote zose urabona ko Kidumu kumuzana mbo ujya ni nka papa wiwe nabantu bakuranye n'iki mu ma interview Kidumu yakoze avuga ati iyo ndi kuri Van Beach mvuga ko ndi muhira kandi nivyo n'abantu baragwanye hamwe kandi boss wa Van Beach uramuzi n'umuntu yateguye nta bandi basubiriramo urumva uti ni mastermind ni mastermind first of all iryo nizina giwanje ubonya nagiye kwa mbona umuntu aciye inbox avuga ati wamfura wenda guha izina rya mastermind kubera urategura man ubu rero iyo ni intango iyo ni intango ubu ntavyo kuvuga ngo soon as possible tugiye koza twamenamwo bimwe mu bintu dusanzwe dukora first of all iyi ni White Vision Company irimwo kimwe mu gisata cha White Vision TV bashaka kudufollowinga harimwo abapeti bakora dukora photography videography tugakora amafish muri ngaho ubu rero nagiye kwamenamwo n'ikindi kijanye n'iki na publicity wamfura ku bantu baba bafite ibintu bagiye kwamenyekanisha ntagukiriyemwo ati no gusora murasora ibintu si no gusora first of all turabanza tukagira iki tugakorera design after design harabakoresha amafishi amwe yo guposta harabakoresha amafishi yo gusohora tukagusorera amabash tukagusorera amabanderole amastand amaroll up byose tukabiguha bimeze neza kwandika kuma objet man hera ku istiro wandike no kwibutura ku mipira ho ivyo byo soon as possible turaza tubanabereka uniform n'imiduga iki branding imiduga urumva ko abantu ko dukurikirana barashobora ku ngufise office ngufise ngo biro ngo dusange mu intebe gusa kora design za kwatira abantu amwe avuga ati uyu muntu vy'ukuri arategura tanga kazi muri White Vision Company umuntu abakiniye abatora guta abakura he mukorera nimero ziwanje nizo nimero ziwanje ni 75 izo ni ikibanza ni muri Centre Ville ndo town kuri Excellence House urinjira baza umusiti ucinjira kuri Excellence House ni munsi ya post ibiro ndabivuga nitonze kabisa munsi ya post kuri Excellence House ni building ndende kabisa building yera ucinjira urabaza ati kwa pasteur ni hehe icyo twaramaze ko ubukombe shaka kutuba ubaza umusiti shaka kubaze n'umwana ahita kuzana nk'amata y'abashitsi arakuzana nk'amata y'abashitsi kandi ivyo utanciriyemo gato ni mu gihe twa dufise gang cyangwe staff y'abantu dukorana senje mbanda vyikorana muri photography dutanga karite imeze neza inyuma yaho twa tumaze umwaka wose tudakora muri kwishure abandi bari mu buzima busanzwe hari ibintu biriko birategurwa ubu rero twaje ja kuri platform zacu za World Vision Company urabona ibikorwa twamaze kwa dushira habona ivyo twakoze samedi ivyo twakoze dimanche ivyo twakoze rendi muri wiki yose hama wibonere vy'ukuri karite ku mafishe ivyo byo twabaye bukombe abantu twari tumaze iminsi dukorana apana ya mafishe y'ibihumbi ngo 10-15 oya ibintu byagoyenze viral ubu twavuye kuri bya bindi ifoko dukora apana tube local my friend ntavyo gukora ibintu biri loko ivoko tuba international abana baraja kwiga tugasukamo amafaranga tugafata umwanya tugaspendinga time yacu mwa bino bintu ivoko tuva kuri level imwe tuja kuyindi kandi wenda nagushimira tugiye kwa tubana na bano basole Mr Alve Design PRF nk'umu photographe dufite aba videographe jemba ndi ngaho nk'umuntu
executinga abantu dufite abana beza abakobwa beza bagiye kuba binjira muri publicité ku bantu baba bakora ibintu vy'ukuri bashaka visibility baza batugana kabisa urabona ko mba nashushe wamfurawe twinjira muri iyi weekend tumeze neza ivyo kunywa kuri Van Beach biza kuba bihari ivyo gufungura biza ari ibintu tutacirirwa turanavuga nta defo bibamwo ibintu vraiment bashize ku rundi rwego boss wa Van Beach vy'ukuri saruti soon as possible nawe uradutuma kwa nyuma tunaganire wamfurawe erega ibintu mwicare mu aba mastermind ifoko tuanza no kwicarana wamfura twinjira no muri weekend wabona ko twinjiye muri weekend tubwire ibintu bihari muri weekend bitegekanijwe novuga ko hari ibiteramo bigiye kuzoba ndetse uyu munsi nejo bimeze gute man icambere cyo reka shimire cyane ku bantu bari muri industry urabona ko twadufisa mastermind benshi ariko nkaza ndumwe mu rukombi aza kubitira inkuru ahashashe idonido nciye mu gisagara cya Bujumbura aho nariko ndasirikira aha mu gisagara cya Bujumbura nca kuri Sucede niragiye kubera igiteramo gikuru cha La Boss Concert man urabona ko stage yamaze kuba stage sound ibintu vy'amatara nivyo bariko bararangiza ngo aje kuwa kangaye kuwa gatatu baje kuyubaka stage yatanguye kubakwa kera urabona ko ibintu biteguwe neza atakajagari birimwo byabitona ngo stage bakora baka kumusaba event mugasanga baracha setting ibintu banaje no kuri platform za Natasha Burundi niko yitwa ja kuri Facebook ja kuri IG uribonera vy'ukuri ibikorwa aho bigeze ni Natasha aguma bikurikirana ku mwanya ubwiwiwe nyene araja kuri arishikira kuri tele na team n'umuntu nyene yari karategura first of all nibaza ko amazimisi abona utuntu tutagenda neza mwana ugasanga ikintu ngo ngamatike ugasanga ngo abantu bakiriwe nabi ugasanga ngo stage ngo bwari uburobe ugasanga lighting ntimeze neza ugasanga ibintu vraiment ntabwo imeze neza uyu mwana cyangwa umumama ndavuga La Boss cyangwa ukavuga mama Hotel Club du Lac ayayose numuntu banafise n'amazina menshi yagiye rero adutegurira igiteramo yise La Boss Concert twibuke ko La Boss Concert ni evenement cyangwa ni show ije isimbura La Boss Party yahora atumira abantu bibuiwe bagira iki basangira basharing bagafungura buri mwaka bagafata ifoto buri mwaka bahora babikora mu buryo bwo gufungura bwo kunywa binjoying uyu munsi rero ku ino ncuro kwizi tariki 3 nejo kuwa gatandatu hagiye kuba La Boss Concert yashatse gusangira umunezero niki n'abafana biwe ubu nta bintu byo kujya ngo turire ngo turire kuri Hotel Club du Lac no yazanye umunezero aza kuwudusharinga nanamuramutsa Natasha wamfurawe uri gukora ibintu by'ukuri byo kurundi rwego twinjira bimeze gute kwinjira amatike bimeze gute ndashaka kutubwira man iyi concert rero ahantu binatwengereje naha rero ni concert kugira tunanezego yayikubise ku note iyi imwe inoti ya 10,000 aza kuba 10,000 kugira ngo umuntu ashe kuza kubona Natasha abone buffet abone VIP rero reka ndagutera story boss ni kwegerana twese tuzaba turi mu kibanza kimwe nta VIP nta kiniki ni La Boss Party ni La Boss Concert igiye kubirihishwa ku noti y'ibihumbi 10 ugiye kubona akayovera k'abastar ariko ntibizaba bizana akajagari mu bafana oya ibi yabishizeho nariko ndaraba ariko nabonye poste yiwe avuga ko hariho amatike ya VIP kuko sinaza ko yo tegura igitamo nk'icyonyi oya urya man iki kintu uvyumve ko yashatse gusangira umunezero natwe first of all ico ni cyambere uwo munezero yaje aravuga ati shaka n'amaburi abanyabujumbura bose abantu ba ruguru tuzoe turi kumwe hehe Sucede ni hano haruguru ni kibanza cyagutse ni kibanza by'ukuri cyamaze kuba gifatisha ubu Sucede nta muntu atayizi ni muri centre ville kwa ntata ni nyuma y'ahantu uri nundi ko ndahabona ndarabisha amaso ni metero 50 turaza kuba ko habereka ngibaza ko uri kubyumva n'ahantu haba hateguwe mu buryo butandukanye nta ma place rero yashizeho ngo VIP ngikiniki yagiye kuba abishira twese adushira ku rwego rumwe ikindi kintu nuko yamaze kuba atumenyesha iki umuntu wese azinjira no guhabwa meni y'ibiryo y'imiriri hari n'ibinyobwa hazoba hari amasupression kandi ikindi yacyashira
kuri prix normal wa Prix mfura normal. nimba Nukuvuga ko Brown jewe Fana nkiziye- nimba nkinywera Brown ifana- Fana igurisha 1700 Eh. ngiye kuyinywa kuri ico giciro hariya nyine hajyanye je nikundira n'agasitro bisigura ndabizi iki ko agasitiro katakugwa nabi agasitro je n'akantu kiwanje nagiye ku kajyanye. bisigura iki je ku noti ibihumbi Nzoyigura 10 yiwanje ngiye kuba mfata isoda ntazi n'igitigiri Ego. ndanamushimira ni hamwe mu bandi mu makonseri usanga baba bashakamo inyungu niki urabona ko Natasha we baba bashaka kuba ariko twinjiye cyane muri icyo gitaramo rero Eh. eske gutumira Double J gutumira no Billy Money Boy yeah. akazana Bface akazana King Kiriku akazana nisho igiye kubiberamwe arabarapere d'abord ariko dushaka kumenya ibanga donc nabantu batari bwahore kuri stage no musi no ariko uyu munsi tubonye abastari nka Billy Money Boy bahore kuri stage imwe na Natasha bahore kuri stage imwe na Bface numva ko ni ikintu kitari bwabe roriro bahora kuri stage imwe n'abakiriko none nirihe banga Natasha twinjire kuri performance zo za bamwe eske yarabonye ko abandi batari bakwiye kuza mu iyo evenement hari abastari benshi tubona badahabwa amashow kweri kiyumviriye abo bantu akabazana akababwa ati nimwe dutegeza ko na kino giteramo nirihe banga yo barabibonyemo first of all kandi namushimire cyane ni ibintu usanga biba biteguwe muri kaya management igiwiwe ibi bintu tubi clearing cyangwa tubigire clear cyangwa tubishire ku mugaragaro ni show ije itegurwa inyuma y'umwaka twibukanye ko yaheruka gukora show yiwiwe hehe mu Kinama Natasha mu kuza gutegura igiteramo ni ibintu biboneka imboneka rimwe sinzi ko azimvye ntuzomubona mu biteramo byinshi kenshi yitegura ibiteramo byiwiyo twibukanye ko aba bastare bose yagiye kuba batumira kuri kuri Hotel Club du Lac aho asanzwe yibera nawe n'umuryango we wiwe arabatumira basangira ivyo kunywa basangira kuco gufungura bafata ifoto unabona ko baje no mu modoka yabo baje mu modoka ya Hotel Club du Lac ya staff urabona ko baje muri bus mezene Coaster meze neza warabonye kuri status za Kiriku bururuka Coaster na Kiriku yavuze ko aryohewe cyane kuba abanye diwani ku ncuro ya mbere ni rya mbere bari bana ngo zari indoto zo kubona ngo na Natasha ngo agiye kuba bahurira kuri performance rero tugiye kubona hajya ahantu tureke no kubishira ku rundi rwego nikijya giteramo gushika ubu ndavye imyiteguro stage ahigeze nigiteramo namaze kuba nandika 80% ko cyamaze kuba 6 ibaze kuzana barapera kuzana Bface on the floor ukazana na Fabilove urabazi bajya naroriro kwa mushira hajya ni muri Gen reka baze magara kwa kino kintu cy'abarapera kufata Bface on the floor ukamuhoza na Fabilove urabazi kara abantu bamengo bafatanye mabifu twebwe tuzaba bitera kajaga tumaze na rero igiteramo kigiye kwa kigo Bface na ntibahuza na ntuzenye Bface on the floor urabizi no mu ngoma zabo umwe yicaza uwundi ngo la difference ni kintu cyangwa kuvuga ntuze nawe Fabilove kama wumva ngo we dogo ngo mwana w'amatongo dogo nibindi n'ibindi dogo ntibuzaba bitwikira umunezero wacu ibi rero iyi ni sokerero y'igiteramo Natasha niyo mpamvu ndanamukomere n'amashi ahari vrema Natasha aya mashi naya uramukomeye amashi uvyumve ko yakoze akazi guhuza Bface on the floor na Fabilove ni trio izoza twe ariko nibaza ko yabwiye umwe mwibanga ko sinoza ko Bface yo kumira kuja muri concert rimwe Fabilove cyangwa abwira umwe ati wewe ingo sinya kontra industry menya ko ku makuru nagiye ndakura muri bamwe n'abandi umenye ko kwanza bamaze kuba bakubitwa kanoti gatubutse ico cyo ni cyambere ikindi kubahuza ni music industry murabizi showbiz murabizi who is the best niyo tugiye kuba tubona iriya rose yasho yo kuri rwa rwego rw'iki bagiye kuba bayitangura saa 10 kizere Natasha bavuga ngo banywunye umwanya oya se bya bindi umwanya ngo bateranye amakiki ngo MC hagiye kuba aba MC bamaze kuba baja ku rundi rwego MC Ami Pro MC Macha Dollar Capital abo turabazi ingene batunganya ibintu ukubwo rwego rero tuza tubonamwe abaraperi Bface on the floor Fabilove tuze tubonamwe nande Kiriku n'umuraperi tuza kubonamwe abantu babigize umwuga mu bintu vya R&B turamuzi Double J Diwan ari haje Diwan turamuzi Natasha wewe ntumugaruka ko cyane ni queen of the stage wewe byiwe ne hahandi azohava tumenamwe umunezero twisange twanarengewe uri kubyumva ico giteramo rero ibaze abo type bose bagiye kwa bahurira rimwe abaraperi tugiye kwa tubabona abantu bahibongoza tugiye kwa tubabona ni giteramo
uyu munsi kiriho kivugisha abantu benshi ico cyo ni cyambere ni giteramo cyakorewe promotion ikwiye ni giteramo vy'ukuri uzoza urabona ko ejo ni wahaza ndi gutumira abantu ukahazohaza uzobona difference biteramo vyahahora tugenda twidoga niki nanje ndibaza ntibazodudeseba inyuma ya kino giteramo ndavuga ku munsi wejo nyene canke dimanche nzoza ndabakorera icegeranyo c'ivyo je niboneye nzoza mu yindi nzoza mu yindi show iteza kuzoba successful kuri 4 meses iyi show ku rwego ndayibonako nzoza dimanche ndababwira ati ivyo na promise ivyo mwiboneye ku munsi wejo ifoko tuzoza mu yindi look my friend Natasha amaze igihe akora music industry iri ku rwego rwa mpuzamakungu yakoze amakolabo muno mwaka kolabo ziri international kabisa ariko nawe nkamubwira ati aba bana b'abarundi basukemwe amafaranga Natasha umaze iminsi uza kwikorera ama video hehe Tanzania uyakorera muri Kenya abadesas sinzi ko baguzimba hano mu Burundi dufite abana babigize umwuga bazi bashoboye kutambira muri clip ugasanga batumire abantu bakora videos kugeza ubusinzi impamvu abantu bariko baje Tanzania canke tumaze kwa dufise aba videographer aba producer ama video turabafise tamwe umufungo kwiye Jonela umushire hamwe na Igban aba videographer bose bashire hamwe urabe poa baza kuzane ariko amafaranga agume mu gihugu ninazo benshi bamwe bidoga bavuga ko naho baronka novuga amatere cyangwa bakaronka ubuzi ntibaronka bwabuzi bipfuza urumva ko ugasanga abaririmbyi ngaha mu Burundi tukuma dutwara amasoko hanze kandi dufise abashoboye kubikora kandi bakabikora naha rero bakubwira ko amafaranga dufise ama location meza gukora ikintu kimwe ndanashimira his excellence ndavuga president wacu yaravuze ati reka dukora uburyo bwo kwiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyo asohotse Natasha ndazi nta nkeka asohora amadolari yamenemwe abo bana yamenemwe bano batanzi bano aba videographer kugira ngo nejo nitwakenera aparenzima tuze tuyisange ngaha iri ngaha aba bantu bakora ama audio bakubite amafaranga tubutse yes biyubake nabone bafite imiryango kandi na promotion sinzi ko amaze kubibona nariko ndaca ku ma platform yiwe ku ndirimbo atari za collabo nta ma viewers menshi zagiye kwa zironka kubera iki hariho akantu numva ko kabuze mu guha responsibility da first of all abana b'abarundi turangiza rero nakaye kajambo woshikiriza abantu ko dukurikirana muri kano kanya ubwira icyo babwiye shimira cyane ku bantu bamaze kuba bakora sabone statistics z'abantu dukurikirana ndabibona cyane ndashimira cyane parti y'abarundi ndashimira cyane aba diaspora ndashimira abantu bari muri East Africa specialement ku banyarwanda ndafiteyo timu nini ya ndabashimira cyane ariko statistics ziza kuba zitwereka kibikorwa dukora benshi babiraba n'abantu bataragira iki batarakora sabone this time reka ndabemvite kugira iki gukora sabone please ukaba ari umuntu ubwa mbere tubonye cyangwa wari tubona utarakora sabone please fata imisegonda 2 3 4 ukore sabone hama tubane buri gihe ndanashimira ku bantu bamaze kuba babikora we unyandikira inbox kuri nimero zanje zose zirakora kuri WhatsApp ndagushimira cyane we untera intege mu ma commentaire cyangwa kuri appel cyangwa kuri WhatsApp ndagushimira cyane wewe ubandanye utuba hafi mu kuraba ibiganiro byacu no kubisharinga Imana guhezagire ndumva ko atakindi novuga ariko ndakwifuriza ko ari kubana ku munsi ibi biganiro bigiye kuzoza biraba buri gihe atavya indi byo kuba myoteza ntavya indi byo kuza twabazana amasanamu yo kumugora oya ubu ifoko duza turaplanifya ibintu uko biba bimeze urabona ko nubwo akazi abari keshi muduha White Vision Company iri mu kazi abantu muduha akazi ndanabashimira abantu muhakazi abahungu abantu baduha akazi muri photography videography Imana bahezagire ndabona ko ibintu biva ku rwego rumwe bija ku rundi thank you cyane kuba diaspora bariko baraza ndabatumira kuba mugana company yitwa Swaga company canke ushaka kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura urashobora kuba ugira Swaga station company ku bintu byo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura arashobora kugukemurira ibibazo bimwe na bimwe byo kuduga mu ruguru urabona ko nawe soon as possible tuhaza tumugaruka ko mwiterambere ku bantu baba bashaka kumenyekanisha ibyo bakora nizere ko tugiye kuba tubana mu bikorwa byose Imana igwezagire Arvin ndumva ko nayo nishimye kubana nawe nanjye ndashimira abantu bose badukurikirana Imana ibahezagire nibaza ko ku munsi wa Mungu canke ku munsi wejo
tugiye kuba kandi turi kumwe kuri mikro za Wide Vision TV. Ni weekend yose tugiye kuba turi kumwe tubaha umunezero, tubaha update ya Rabos concert. Thank you kuri wewe udukurikirana, thank you kuri wewe ukora partage, thank you kuri wewe wama uriko urakurikirana ibintu turiko turabashikiriza kuri no Wide Vision TV. Imana iguhezagire, iguhe amafaranga, iguhe umunezero. Ciao ciao.